kapwa kalanganen kauno pues que maur me bil kachki yang kucha me le lanzo ay chwal sakaratan wow mon silangan sa chay coach on ko karusie morin sa wasen ranwich kapwa kalanganen kauno men bleu luka komu kachan gak bleu benenan ka school wich magchawiwiya melelew ko benesapon men coach masen kapwa kalanganen kauno kasama ko rin marang kaun Jesus kachan miminan na ka school yo me kachan sa glass step kan niya cha ko siya tuwan mo rin yata na pram ri ito uti ap sound chochi bil men share che puen ka pelsansal when me goch me mano kaya la pwede cha chip kita character study nan passage kasampal kayo chaila na identify ya character kan mo wiya te nan irawa me ko siya me irawa me cha wata kota ko siya benaramas me minan passage ari nan character study magchawiyaw cha sama per nan wika chinyala mo tuwan mo rin na pram song chochok chocolate ibin met me dawa mori sanga ka skulo song me koto me kasampal me goch me miss na kadan pilata iko siya cha pram na nang suwap nan sa pumachay watawat niya cha kosko ya tuwan mo rin na pram aramas kay bilyang portanan mo rin na pram me kajabil ka school sang yay mo rin apot yay mo rin ekar yay mo rin lot puchak meta 9 kiyo. So I thought it's important kasampal kitan pil wewe ki isaramas puko tapil ska school kinito when tama ka learn to when ka kisuwo when ka pil so sik cha kalala ka chela pe kamaray niya cha wewe mapitata yaten masan and coach ari lukay yukran wat kachapakata mo rin lat kasampal mo rin lat makaklang lat iko sayar nan chepo ekisayra tamen lat apram pa nainiki lat magchay kaprela apram pa nainiki lat o tamagcha learn sang nan pataben penene watch me iyena lata baba aran riena apram all riemen mi neyor o aran warel baba matang kitera ri tamagcha wewe kenanan tamagcha ska school kernin chapio me imamon penene yan match maka wewe kaya wasara mimi iray kusanan Mesopotania no ya Syria te Iraq te Turkey ran watch hari nan Genesis 6 kayo chapter nan Genesis 6 kayo rachik silisa kayo nan Genesis 6 kayo rachik silisa kayo tenetera iban chapter gisa kasu kosia katautok pentera yech katautok pentera kantera semen pram neyer o aran semen lot okay lot ni chel se sema menya bepo lot lo kaya wayo tenen lot eri apram mela nan utaka nan aran mela nan utaka nan Babylonia nintokan papaw memorche aran semen ixla o pilis serpenmen belka neyor airport o epream port kita seray so chenen seray seri pwede li tapwen terra rikareta na putak epream o lot nen aran rian epream o seray en epream airport rail koros ap moselang kani man Babylonia peren kolang kenan irailap lel kani maran wasara kousan laye tera sipella wasaw niye somba ria bukillimao kay magaglang mies nan patapat waches so yatar tamaw yawi watki an arana pa en lata baba mela o yang itayate na apram okay tama kasampal nan stati magchaka school kyo dana kasampal ang so magchabang kat school character chan wewo kera background match kakak metaweta pweki an aprama papa wata yaten lat ang smornan so ma na pucha ko melao atano puksaro ka tete ma so metera sipalla ayan so ma pram ut pilwata yaten no lat
makareta la tayo sa coach masan yang nan Genesis ay sa kriyaw rachik tayo limaw kaban wata kwasaw and then Abraham sa bari sisak limaw ya masal sa ngaran nintuan kauno kachin masani lot erpil yangata lot wiya serimen ma baba mesang pues nimire na grandfather erpil mesang o tame sainsal ewut yang ya prama uncle tamak jaymen watok charan which make example ki sabu macha wasan watawat pan pawasan pon Genesis ay saksilu rajich walu lele isak kayo primary dayang lot okay wasa chan so me ira kapoy la men chapta sa match pwede kachabang kelang ya luwat kan de so char kan and mauren lot magchakak pil ka school sang magaglanan Genesis ay saksilu kosoya tu wana ra mwesel dasang primary mwesel sang isip ko lang ara say la kola o na rachik walu pa chot me men focus pewe pagi wasach me kaseleta eure magchaka ka school sang kayo nan Genesis 6 walu lele sa kayo na primary dayang lot kilang kichapenene imen nom silepekan o nei silepekan renters kamay pene kichachoror pesang Kachachoror pesang melaw pilata menya sap nagamau ke kausan ye pukan choror la o kausan la ye magaban kowe wasaki sa iban kola ke swasa choror la tapu rirong seli kilangata tuan sap me pilap sortan chang lole pachapach laut lelang sor o tiren pil Likamache sapel men kauno matchmon. Likamache kuburmak. Likamache sapel men kauno material. The Wayne isip. Eri. Matchmon mon kauno kachin kamo malakanim kan en satamo komara. Lot eri pilata sap pachapach en sortan o choror lang ni palimese. I choror o choror lang ni palimese I tuwen mech and all rea manage ara choror pesa yeri image me ekoseya tama kayo magtagak lang wasach ang so mayaten apram kilangatar me miayer sansuwad yu nan pungan yatan iyo lot yang nan pungan nira aramasakan apena pram nito na kaya babamen pena prampin lokayang lot o ibataki yang kachaman kiyang may rapenene may resotana na may teng akamay nan pungara pwede yatan irapenene eri ikiyang option ta kiyang choice nan pilata kasambal ko mamawurwach tama wasach koskosoya makan metawela tami kilang wasat socho wasa nan sumamurin yatan aprama kiyang pilipil watch te pung watch ren lot me en pilata wasa me bang kola yew aban kola mabang kola wasa me pilata kola kusan alkola ye i ebanut kola ya kiswasa choror Nang rachikay sa krong mountain na lot up rirong selyo klangat atuan sap na pilap sortan chang lale. Murinain so mga pram kiyang choice. Te ain so mawan pilatayaw sa meban kolay Tama puksaraw masan ay rirong seli. Utana tukagakanta. Main so mga cheppiyer kilang la menya may bang pilata. Tanay rirong selyo klangat atuan sap na pilap sortan chang lale. Kilang latan likamacha sapwal men kauno material kilangatan linganan wasaw kilangatan mawan wasaw so che wasach nan wasach me lat tuwanawiya serimen pagmakre na babaaw miya pram angkalo o indang me so ma wasame pilatay tama wan sansal wasach man so me ko yang choice uta cheptay rong selip so chakapagapki Menya makom kupur ke main coach te sociala kawait po te angkala pram menya wasa makom kamelele mepan mawang ngay o ay chungal arama so man pelen manage sociala kawait apo ta
Pilipile tatong pena kael. Magaglang yakara penakamaya wiyaw watagatisang nan irachichikayo pachoti. Kabantiara tami ikara penakamayo po irakoros ko puela. Irakoros ko puela kareta akama imie. Riyan sumagtaibilikan me kochlate taibanda. Taya maula tepilikan anki yersin gobangan akin ki chenkia chaiksin nganin po maso en kan men tatongki at child pong ay kalangan kiyang maurina pram kasalayang yata no lot me koch kasampal ikamelele me lot pil kasampal ki we apram pil kasampal ki lot panin riye apuk sarap ka teteng chen ma baba bil mela songon ser me tuwa to songok chaiken kanay payaki chaiken tane sopopo pues solara papa risongon seryo kan kanay tamag tsaga kailangan taluwatan or manage the lot is selfish. Es tuwache raprapaki chain sa namao. Real spirit magtantay bang kasambalge. Pues spirit in selfishness, ininuya spirit yu tangen yu mesakanakan. Ngayon yu makan kamasukane lak child. Chay kan solak lang. Chay solakan kaklang kamao ben meche kan. Ap chay kan kirgalang chay tama pan mawang niya. Tama pan mawang ngayon ay penene. Rima wasach kasalayang child. May pil kasambal kita. Ime yata no sain salayang child tuwen yata lot. Lot anki Latan kita sangan mamawrwach, ta sangan lamalamwach, selfish. Tama kakakilang ni bilmetametawan sa miwiya watwatak. Wow, lot soche pilkiyang chance, soche damay ay papa ko, komu pilata yawasa. Makayang kichte, kapungala sa ang kante, kiyang yawi kayo, kiyang yawanay so yu po yung kakabakabaki. Kasambala so decision making. Nana chay bang wiyata pilipil. Nan wasach lot uta chay rangway cha kilang liki. Kilang masamawin dame kilang lango. So kilang location. So kilang wasame ran chora kilang yaw. Wasa pilataw karani. Tama wiya wiseli wasaw. So metawe. So pil consult. Po to na sarika na penene tuwan pilipil marapan wuya. Regan baka pa'y rampukach kasambal iyang ikaskaskul kituwan penene rancheyo. Mamiya puko papagan mawya president, the CEO and business kan, anono kan mawya vice president. Dami sa ko siya utan kauno coach kachkito li and we sawa sa penol. Wasach to wache yata bilipin niya so cha consulta po epin bilata cha based on tame irongala. Then rirong selyo iklanga tatuan sap na pilla pa chawnan sortan. Then lika mo cha matuwala na kauno. Lingano me kalangata. Riyay kan baga painan. Pilipil magamuyo ngayon pen wiyata. Katepasan pon lingan. Katepasan kanana trek mao. Kanana prapa kanana pone sa kauno. Puksaro ka teteng chan nan lebil badak silu rajijig lima wo wano. Kachan del digila pina cha ese. Ap kachan o chan pone sa kauno nan ka koros magtaban wiya. Pwede ka wasa magtago ko laya ka sampal. Pilipilo wewe ki location. Lotpan pilata wasarapan kola kousanye kaite kiche iyo ako wasariko iyo a penene unsak rikan baga bay makamela watak pile watak mau o kapralanan bil background and lot maka wewe kin lot wiya email yatan wiyata katauto ka pa mawiyata irainmen amon irainmen amon kan o men Moab Amon o Moab, makarani yaten seten melao. Chaban will tiak chaban learn, where more background in all manage. Decision me wiyata, Pilipil me wiyata rano, bosan bon lingan, Imenin dayang saron masani medene. Beauty will fade away, lingan, so lingan can batabat. Dengan kan tenet dengan melelen te dengan melelen dia ilam ke kauno
Asawan dengan kan makachap dengan niki sang nilikokan ba masanga chila chiachikan ban yata no merla ban sarala songan da dengan masama ka ban merekrekla lakaptali songorus me miera ban sorala wasaj ta me pason kia ay uya wata dan eklangata tuan sa puebla elingan kita elingan kita sabo sabo tene may bamble wata ga tene ermechmon kachin kamomalakanim kan en satam o komara iyan sawat makchaban klang wasame kolayew karan lang satam o komara murisang kaila o murisang emilanan sataman komara Chabil ban wewe Hernan character study tamak chaban ya chaban kesampal at character study wewe at kagaten wasa kagaten yata no aramas rimak chaban kelang study ki ya mama wasat kechagil kelang aramas imenan rachichi kaisak silula le isak walu ko soya I wish me wiata bilbil me mau stang ta me wiata api me wiata mo kay banglan na bin bata kay sa kay rachichi isak tayo and wata kayang gcha isak tayo bin bata kay sa kay rachichi isak tayo masani where you pan puputi masoche makawait son kawait chocho kan kareta on a bag mau where you pan puputi masoche makawait ason kawait chocho kan kareta on a bag mau ri kan bakabay kichana ne yata no kichana ne yata son kawait kichana ne son kawait ikamelele me ekakale kawait ekakale kawait sang yata no ababaw da angkalo ong tame bang huyawi apwasach wuki ta choror rikan bakabay kichana na mi bang offering kichana na mi bang leader men te son kawait men me bang so wesekta acha son kawait kayo yay court ibil kamele na me bil mi acha son kawait magauno katki yang kicha nan momot sokan ye acha son kawait ye acha pastor kan da acha ya den sango acha padre kan des stikan kan the one baron kan the me son kawait nan government bil mi acha son kawait apil nan chen basakan bil mi acha son kawait sansan me soche emen son kawait me yata no lot bonese likin peini wiata cha pilibil eri lot puede kisang nias wiata pilibil soche kasambwal ket pilipil me wiataw o kare lang apenay nan wasayu me kachaban klang ata murta ma wiyawi ta kumangiyar okay karyawan magtsaka klang ata tuwan maurin all manage wasame ko layew mendacha wiyara mas men mapung mendacha anso sarangatete mepung apakola na wasayu me sakanakan culture te makit te memauren wasaw kawela mauren iyo atenene dagala sa pong saraw yan ang karyawan piche nan karyawan piche riyaw ra chiki sulal walo riya chapoin nan peryaw wasaw wasamer ko sanlaw kareta kapal karyawan piche isura chichikwalu karyawan piche riyaw irechikichik walu isuo walu emasani ekachin kapichala lot all lelepekmen maleti rapal sangni tiyak suwet enaramas suwet kan pweniye all lelepekmen apken mimi nan pungarail pamblewe ekachin kapichala lot o lalepekmen malay rapwal sang ni tiyak suwet na ramas suwet akan pweniye o lalepekmen apken mimi nan pungarail
ran chorus o kan kilikilang o rongorong arwiya suwat kan na kan kansen suwat ila nan kapete. Wow, wasachi ninin bilisay ray maur. Agay bakchay chunon kachapaniki. Abacha maur aban our life will be the product of our surroundings. Wherever that we are. We okay acha maurban wasama ka chak chigitay ta wasak chakin mimiya ta wasama ka kin mau ka bacha bacheng aban kak kawela cha maur. Wasach magaglang tame wasach kuskusiya ay so melat magitlanan sa tamon ko mara. Wasama lat magitlayew. Sarawi kasete kadme was mindachaw yara mas pungmen influenced by the culture. Moment memorin culture o moment memorin wasaw. Rutan kasampal wasa kachapan magitlaye. Kasampal wasa kachap pilata kachan wala chapenene. Pwede makchaban watagala kanagala story no all manage the kosay no all manage kichaka kinta ay sumi watagala nak pinay matmatawinta imakareta na sarapin ko wiyata sawan mata usapong mo the wiyata sawan plano koson di suwat kayo no suwat moment matmataw suwat mo pwede sang ni irakilikilang iray kilikilang, iray chikita kilikilang, rongorong, para miminan wasayo makaisa sata mo komara, uya, imakaw naman kawaya kila, uya sapuyo me maur suwat, wasa me all kan popot pene, lili kan popot pene, chiya kan wasaw me samin, maur samin, riwasara magatlaya, ta ang sumiya watwatak, maurin olech, Moran kauta ko ipil purata wata utani imetbeta wow our decision is so important achay pilipil mellaw riye kan bagabay kate makidlata kate kola wasayo pa kaperan kaperan lengan be careful po wasach ta magchay wata tane when we are all lelepekumen Bentana ay sa wala lalapag. Tsaka gindayahan kan maur makalakal. Nan matamatawan pil makalakal. Lama-laman wain pil makalakal. Wain ime waya ongi dengan kita che kola che. Aptana nan sotana. Sangni chiak suwatana ramasu es. Sangni lalapag man. Apkin miminan pungaral ran korus. Wow. O kan kilikilang o rongar wiya suwat kan mekan kansen suwat ilanan kapete ekan tenaran koros ekan kilikilang o rongarong ibil kamela lema komuyo nga ibil chikita kan kak wi rongarong nil suwat ta kasay peinet o kachay pilanla ekan pil kataur nan katabeta child Tebil kala prongorong lupor te libana te kailok te kilikilang sawan maur kan so tenda kan sana ma okay sa mi wa tuata ko sach insay ray nong yung me pungo melel tene ta me kan kilikilang ngo tene kan sensuet yala nan kapete pa maka wewe ki sawan memaurin wasaw mako men memimin ani mo yu ta wasayo makakilikilang maur suwat wi awiye So temepan pereniki. Ime yaten sansa leng jail wasach. Imo man morwach. Pwede pilipilo. Ap tamak chay tame pil watang kay pil metmetawa. Atame socha purki. Atame lat socha pursanga wasaw. Riy kan bakabay. Eray namban minimo. Mimi wasama kay eseme sapung eseme ka kansen suwat ka soto pungki kapan wi autautki kapan laifo te chia kapan chenchuk imo man so lang ang so magchayban chepkin wrong chase chepan we are chayban ndames choya damage as time goes on ang so meban warwarela eban bukit chaban sugalang met damage te wala meban wianger acha maur nature sari wutan kasambal ang sumi wat kwasach labanana ipid nennen lang ay meta pues realize lots of realize apuiwa porta
Ein so me right pitoi sanga ermo. Ein so me irai cholang wai rail sang nan yatan satam. E wai rail sang rapapanda ko la ko wai kri rai sang kakak kilang nan Genesis isak tuaw chatan lela kisyang. Apo wai rail sang ay wai sang culture, e wai sang tiyak ko, e wai sang tiyak may right influence tere kilanger kakir talale kilikilang ran koros miminan pungan na wiwiya sa wan maur ko rakiye sang so. Piame ko chininin kain sa watan so mi wat tanda sote memen aramasemen tan sote insensi watiki sote choki miminan pungan aramasakay me kaskaseleta sa wan mauro. Ari ninin sayria wasach o ay so mi wat kimakoto niya. Lata na yata Pilipil. En pitoy sang. Lata na yata Pilipil. En pitoy nan time me kilang songo. Ak tama kasali, tama Bible kasali ang kita, me socho pitoy. Ay socho pitoy. Pilipil wutan kasampal. At siya Pilipil kasampal. Ay sumibil wat kwasach, epil kasali ito tuwan maurin Elimelech. Elimelech, nabuot ka Naomi, Beira na kola nan Moab. Moab mi kosko yame. Lot wiya ina wiya katautak ina nasari na wiya tay railmen Amon kan o wiya tay railmen Moab kan. Iwasa Elimelech kain so makapal miyew. Puksarama sa ni main so makapal wiya witaw. Sepwelen pilawatan ng Bethlehem, puksaraw masanime, Israel o arapanini kukola ng Moab. Rotenera ba nauran lang, Rakola ng Moab. O ay sumirokola ng Moab, olo, yang akin na puchakriya men mela. Liyo galep men maurla. O liyo me puroto on serpin me pot, serpin pot kena puchangaw, me root me yangi puroto. Ikarbena atanki Naomi, where Naomi katay, the pleasant walking sanamaw. Apan so me proto antang ren. May tel kori kanya Naomi, may lakar kanya mara, me wewe kachik. The ay maur wiya maur in sanamaw. Katay, apoy proto hemtientet. Okay? Chow chorus. Et taur, kagak metawe. Apo, nasari ko koras mesang. Purot rakola raunsak, apo puroto kalepla. Sang ni Pilipil. Utan kasambal. Ay so me utani iwat-watak maurin lot. Labanana sayray maur. No na baba. De baba kan Pilipil kasambal. Yawasa ka wala yan benene. Yawasa nan sansuwatakan nan Pilipilikan makakosonetikan makit yawasa kapan makit laye kasambalik pwede kada tamak cha learn wasach mawasame wala you create that environment kaya lail nan tamak kawiwiyanan mamaurwach pwede kasambal. Kari I want to touch more on this. Pwede Kilang wasayo me ira ko walayew sa tamon ko maray ko sa yayer. Chabangkak pil school kita sa tamon ko maray mo. Wasaw they lack moral of culture. Wogi kakinda socha wow nan wasaw. Socha wow. Maurun wasaw me tay banta. Lau mo mapete maur suwete maur me. It's just a letter wow. So that life really rough. Prabasang makalakal, maur makalakal maraniki. Prabasang aray limbakang coach. Prabasang, magakilang coach malape apramo lot yang lot kilang maur na apra. Wasachinin bilisay ray mauray sumi watawatag. Kasambal ka, kasambal ka wasak chakan kolay. Ay so magtatiyaratar, magchamimir nan punga naramasakay. Tanan wasayo magchachape rongorong takilikilang wiya suwadkan kachape chow kila tama wiya pitoy ikamelele tama sansaleng trenan maurana pramang ko chama sanengo and pitoy
en pito isang dane pito isang nan sapwe en pito isang nan renapenene yo na numwe imwen apapao kaprele imwen apapao tame rewia me maur maraniki ye mauren yata no unani te pongi they worship false god tuwachinan mauren saulang chaila nanet tawlud yatan bil pito isang atail songa na rin wasach ni bil wata ko wasach ngay kilkilang ngay wata ngay metawe lot aininin spell out me ran chorus miminan pungan sa wana ranaskaw isong at metawe utan melal pues melam nasa metawe makapan mimi chawasayo merane upon niran nipon sunshine to sunset complain te liplanet te kailok te songs what kan chorus nan kapeta mo Japanin sanamaw ayaw sa matramang kakole magtangagin sanaw nan presensin ko amen kalanganen kauno utane sayray nor irechi carbonabilist I'm focusing on it. Hallelujah, Jesus. Pangalaman ang Deuteronomy isu irejik silu. Genesis 6. Amen. Punat socha pebol. Melel. Genesis 6. Let's live in this Deuteronomy. Joshua. Nan Deuteronomy isu irejik silu. Hamasani. Okay, magaglang nan kosto na din men Israel kan ko cha masani ang rain men Israel kan ikamelele mebel tuwe cha songong kchail mawia sa Israel ran watch the Israel wo ke sapel men ko charamas ay so makawiyala sapel men ko seri masanen ko chong rain men Israel ko masanen ko chong rain bin masanen ko chong child yew me coach masani ang rain men Israel ko so me soche intermarried ong soche pot ke men liki married klang akaipak wordage kakakatatakiyang leben puloin waiwach tuwache kate kapopotiyang tagate potiki may so poson ong tanan memaurach me yaten ime coach me masanian do not intermarry the Canaanites right tamen ong kchail kate potiki woga kate pateng kate mimi yang mimi nan wasamete pache maurme siatan soto kaparen kauno kan puegita pueuran makan soto careful kapan tuwe raila nan korentyo tene a bad company corrupts a good character riyan so met kasambal kita magabateng kasambal gi rimagarda kasambal kita magabateng tamaga rong tamaga giligilang pues songach me ban wiata a product of our life that will be the outcome of your life and my life ban wiata momana chama maur Arnante termi isura jig silua masani mal tepa pot kita men rail ta maitong no mal serikan and pot ken rail ta pora ban kare no mal serikan arpan so pe isang kauno o katok kautak yung kotse kan maraban wiya met ang yangan kauno pan lelong kumail o epan matang kamom kumail la kumail te ba pot wiya kay liki yung makoyang rail may imaraban so wiya kisongo pokita tene pues rabano ray so pesang eri achapan so pesang kauno ay sang niya wasa tamak cha mi patch tamak cha potiki tamak cha intermarriage the tamak cha interact with tamak cha patch kasampal lagi ang pilibil nan tamak patch the tamak warwaraki the tamak rongorong the tamak mimilale wasa maka mimilale po ay ninin kasampal rima coach masani wasach pinan mo rin lot mo rin all manage tamak chabil kakilangata nan Genesis yata no
isak tuwaw. Soche pichi yang ang so coach kan masen. Soche treat supplement coach yaten a warning te kekelik. Soche treaty me uya me coach kasambal da karwaro. Eri nanchene si isak tuwaw. Leo purala na chay wasan watawato. Genesis sa isak tuwaw rachichiga isak lamang. Kumara na. Karabashikiri bilishan. Banwata ka. Ning sauranan chon lang ko apka karwata lot. Slow to eat. Chagis kay tala sang mach. Olen kairu riyamen arita kren lot. Miek sem wasach nom puchangan, sarabengan, o nom kan, o arpot kan, tegisem meyeyang kokosan nan, kani moch wairay lasang wasach. Paraban kamamala wasach. Kauno kachin korongayer katip suwat koros, ong chon kani moch, o kachin paranay kichito, pwesen kamamala satam. Later kola ren, ola ko, me plan potiki na sarapin ko o intangra kumamatang yang kokola sang wasach po kauno pan kachin kamamala wasach irap kiki yang me ewiya kamakama nengra o trier kiki yang me ewiya kamakama nengra ning saurana chon lang ko ap karwata lot masani yang matang ale ang poten o nom sarapin riamenen o matang ay sang match po kumalter bil yang ola ni kamamalan kanim watch. Lata pi kasalta a kauno kachin kupureta. Ime chon lang ko a leche pen lot pen e poto pen na sarapin ko karigi lasang nan kanimo. Lot pant lot ay so rakito warning o makauno ban kawalar masa na leletonger makit makit wiya papanseli pil kap nga coach kalanganen kauno pil kananga ma o tatong kichon lango me ut pwegi wiya papan a chon lango me pain ko to ut parogat pera kano kari rail isang nan kanimo magapilwata kitisang lata pay kasal murne pay kasal tare karten ni armier likin kanimo men chon lango masan yang lat chang pweken maurla Katepa so pila pon so woman o tepa utinan wow chenga nanakan pakatepil yang kamakamala lata pil sapang pachawan so main kay teken men pan wiyawi main kum kachin kupureye lar melel sapel mamu kalangan mel toreyela nanakan menonto mo nei pan lel mo kalog watch pan kono yeti oy pan mela. Lot kopur logaya nanan son karwaro ein so merenta chang pakain maurla. Ein so mibil wat ako sa chipil met to one more and all manage. Ininen melele yang magitiki ein so memasan en coach kapulipuler te bango ko wiya melele yang. Ang sumi met pil kasaleta to when I maura kay pak. Kauno kan masan kan priya papanseli. Wasach ay ninin bil. Kauno masan yang ang changan na ko pwede bil yang kamakamala. John lang ko concern kayan kamaurla. Re kan baka ba iluwatch mayatan iyew rair mayatan on managlat chungalan niki. Emelele yang ay so chotan ay should treat masanan kauna magan kapulip masanan kauna makapulipuliango. There's something that is urgent, something that is important to take it right away. Riyay kam mga bahiyay kapakap.
magchatema mal ka masan en court kchatema mal ka masan gan magcharonger po melel masan gan koros makoto et weche tame on lot nan rano it's intentionally a intention o ikaraben masan en court akan kop purpuriang on komuyo ngay ngilaut pweki kchateyang kamakamala kchateyang kamakamala akchan kak maurla ergchan kak chang ay wasachen da chang nanakan pagkatebil kamakamala abiluti sabang tane so main kay tek men me ban wuyawi riyay ama komuyo ngay me songa chran wat me tak te beyer me kauno kapit sang komuyo ngay kapwal me tuweche mauren lot miminan satom pain puksaro ka tete dama mong yung kan chow gila nan song kan me kilikilang ang so me sweto loud lar tena katip chocho kola nga account me pitatayata no wasacho iray ko to iray pagatorta paran kawela apan kilang tayo apenini paran pito isang wasaw a lot tena Pilipi ka salta pilwiya pa panseli pil ko purlo kaya tene so main kaitek hiyay kapakap wasach kasaleta mong yung kauno iban kay ralar wasach kasaleta tuwan mong yung kauno nanacha wiya memor ke morin ropropeng pain kitcha niya cha pain niya ta cha Pilipiden kola wasa magtapan kola ye niya cha maura lelenger cha kilikilang song kan makansin suwati kitcha songon memor kan makiyang kitcha song chota mes chomao apchak plata mi milale kauno makalangan pilkachin kolokol cha maur iche mi menta kitcha ute uyakawe kitcha take it for granted sapal men coach limbok wasach erakiye sanganan sa tamon komara makawata kiti sang wasach pwekyan lata peikasal such a firm decision ni tuwenaw ya papa o later na penene apot iwasacha sansalata metame rami milale mo escheweweki tame wiyanga pot ya mumana ray miminan maunan satamo tame autela apot aprano tiyarakta popuksaraw masani me apot uran sola e prakakla tame prakakla e prakaklang kanimo palwaraw mimir liki apnong yung mimimo nan satam riya kasambal niya chaban pilata kachan kola kiswasa kasambal ki mawasaw pan uya wasa me safety uya wasaw me pan kakairtanir chasari tacha wasaw pan kakairtanir chasari achapenene nan lemen kauno nari imi men yata no watong kacha puen kakpil sa wasay kacharan watch song lauti men ko saya chap eninin ikos ko saya me chap ay mong yung tan minan decision making melat uya tao Ariria sa ikchabantala. Kau no mangyam nong yung. Kau no mangyay mong yung. Kakakuyata ang bilibil and bitoy. Kau no korong lat. Paglang tene chow nang kapete chow kila. O kau no katarato sa wasepe. Kau no katarato sa wasepe puen bitoy sang nanyate no satam. O satam peban kawela wasaw aplat steel pe kasal lat pil steel sotamen tang len ni nanaw e kilang wena kel ten ipan wi tang o ban cycle la mo ya ten kalogolog watch ban kawe kono yeti klama kichate kilang pena chakak kichaklang en coach Manaman coach me banda to. Po ma coach me masani yang sabon chon lang kan bataki ang aren chang.
Riye song loud chabin mi milala in so watch. Lebin bully watch stand out so you can run what yes I'm chaman we character study. Apo stand out then ye so you can run what Riye Chang. Chang I'm so kapper you pan leleto. Makaran. Kachana na Chang. Chang ay isang nan maur magchami milale. Chang ay isang nan wasa magchami milale me socha kakayir kachata. Chang ay isang makapalupali kachala racha matamataw. Nakarayang kachayar, kiyang kachayar sa nga ninangkan koros. Me socha pan ka maur kachala. Ap kawela cha maur. Makaite ka cha maur che. Me pilban kawalar maur necha siri. Me ban kawalar maur necha. Acha pot. Chang pukan maurla. Iban wasach me yitie mutana stand out so strong. This phrase nan rajigay sa gisu Riye Chang pukan maurla. Change your position pukan maurla. Change your life pukan maurla. Change your mindset pukan maurla. Tama ka na changasang chang. Pagkita kisiniyayo pangkamawala sa taman komara. So wewe ki wari sa taman komara ang komuyong ay sa chicken ranwich. Ap message karwaru. Mechon lang ko kiyang lot rano. Lot wiyara mas men me selfish. Kichakak yang wiyara mas me selfish. Kichakak yang wiyara mas men me milar. Kouson lar ran koros kilikilang songkan. Mekanseng siwet me sotak. Makachaur nan kapeta cha. Ikamelele, makomaur leleng ka ranwach. Komuyong ngay kakuyata cha pilipil. Chon langach rapante kita, arapil sawa o imerapataki yang irano. Tanachang poken maurla kateta so pila. Murite, nan prakakla murite. Ponson soman. Tepa piluti nan wawat. Chang nanakan. Pukete pil yang kamakamala. Riye, pilipil wach miya remo rey so chicken ran wach kachakak sukul sang maurin lat. Instruction you on komu yung ngay so chicken ran wach. Kachachang. Pukachan kak maurla. Chapilata so chaprakakla. Kachapilata so chawuti. Ap kachachanga ni nana. Wasa makita. Nana ye ren kauno wasakta ban ka krokulaye. So chewe wogya maur. Aptame I feel the urgency in my heart. Ne karwaro yun nanay mong yung yanintang ko ngay. Magchakaw na batak chachang. Acha maur kasambal. Our life is at risk. Magchaban mimi tichan and maur magchamimilale. Our life is at risk. A keper. Acha maur mimir nan keper. Kareta kachana na pilata chang. Pagkachan na pilata chang, kachana na pilata socha pragaglamuri, chana na pilata socha wuti, ap chana na pilata chang ni nan kauno. Pagkachate yang kamakamala. Coach pakongo, coach pakangye, riye kambagabay, acha pilipil ran wachinin kasambal melel. Melaw pilata Jesus. Melaw pilata King Jesus so chicken ranwach. Sa ramasan ng kodyal si Duriya Isak ya chimir niyang mani mawiyala chalach. Memen marong leya chorch nga tay pan petalong reo pan yang yo sa ipan yang isam pan konokonach. Kakakuya sa ulang men, kakakuya ramas men sa kauno. Tepiliang say lang ko pwede kauno masani yang ang babak, kayang pacha-pacha ang say lakwat. Apang pilipil kare ang milanan wasayo, na kauno masan dito ese, na wasawan socha mahaw, o wasawan ko socha kupurke. Ayet siya katara to sa puan memening kataro, puen kakota pataki ang rairan pitoy. Ikakpiluya chon lang oran watchen kakintanga yung same word tintang mas ran wat, same word. Chang, kichat chang, pagchan kak maurla. Kichat pilata socha sope la mori. Kichat pilata socha uti. Magapwach. Mangi ang maur. Ibilesay maur.
Tami men pagare we hatam bilibil so chicken run watch change your yatam bilibil so chicken run watch ko mese nan pungan ko kauno tama coach itakren coach mein coach tama kom songon masa ni yang ni chao menaw chakapagap mein coach kalanganin ko mo igapin kiyang ko sa masan ininin pilsay ray maur mein coach kalangan kom coach limba coach mak kapin kikich koros marong sa masan ran watch mein coach kalangan tuan maurin all manage may lot may sakak school sa mein coach kalangan Lord, sang niya roprobeng baini, sang niya kilkilang lengan, kamau pen wasawo meban kola ye. Mekaraya nga kola main coach kalangan. Apo san Lord, menan kapete so chain sa namauki, tuwen memauran wasawo. Main coach, kumangi menemen kich main coach kalangan. Lord, tame bilisan Lord God, kung kachin mangya mong yung so kung kataroto, uyat pen men kak mayaw sang nale. And bitoy sang nan sa po, Lord God. So sikich, sa shaman tuwa chalat, mes, so chapichipichyang, and bake yang komi. Kachkiyang kich, nganen bake, kupray kich, main coach kalangan. Main sam, so chicken run what sa pilatas, and wait and komi achime koros main sam. Pulnan lumami, kupromukalerpan paitan maran Jesus.